Ndabasuje neza cyane kabisa abakunzi ba HD Global Media mbifuriza kugubwa neza. Makuru y'imikino rero reka itenyahera hano mu Rwanda muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yarayikoze imyitozo ya nyuma mbere yo kwerekeza hariya mu gihugu cya Tanzania gukina na equipe ya Singida Black Stars umukino wo kwishyura wa CAF Confederations Cup mu ijonjora ry'ibanze nyuma y'uwabanje kubera hano mu Rwanda igatsindirwa mu rugo igitego kimwe ku busa. Ubwo rero kuri uyu wa gatatu irafata rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Tanzania, iraza guhaguruka ku saa sita n'igice ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali hariya i Kanombe. Iyi Rayon Sport rero igiye mu gihugu cya Tanzania idafite rutayizamu wayo wari umaze igihe yitwara neza batsindira ibitego, dore ko yaramaze gutsinda ibitego 4 mu mikino ibiri, ya umukino wa gishuti wa Vipers ndetse n'umukino wa Champion wa Kivu Sport yatsinzemo ibitego 2-2. Uyu musore rero Asumani Ndikumana ku munsi w'ejo yabazwe nyuma yo kugira nyine ikibazo cy'igufwa ry'ukuboko yagize kuri match ya Singida. Asumani rero yabagiye mu bitaro bya BMC Kicukiro, bivugwa ko yatanzwe miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibagwa cyangwa se operation igende neza. Rero biteganyijwe ko azagaruka mu kibuga nibura nyuma y'amezi 4, urumva mu kwezi mu byo mu kwa mbere mu kwa kabiri gutyo aribwo ashobora kugaruka mu kibuga kugira ngo yongere afashe equipe ya Rayon Sport. Rumva na inkuru itari nziza kuri Real, ariko nyine nta kundi nyuma yuko yaje asimbura Funganye nawe wari waragize ibibazo by'imvune bamuguze ari cyo bamuguriye none birangiye nawe isavunika. Rumva ni ibintu bitari byiza rero kuri equipe ya Rayon Sport. Ubwo nyine nta kundi gusa biragoranye kuba equipe ya Rayon Sport yakomeza bitewe n'imikinire yagaragaje mu Rwanda, imikinire idashamaje, imikinire itarimo kwataka. Nubwo Singida nayo atari ikipe hambaye, ariko Rayon Sport nayo yagaragaje imbaraga nkeya mu mikinire yayo ku buryo gukuramo Singida ari ikibazo kigoranye cyane ko none izaba yasohotse yagiye gusura Singida. Hanyuma rero nkomeje no kuri Singida ho gatoya, ku munsi w'ejo yakinaga umukino wa Champion ikina na KMC wo mu gihugu cya Tanzania. Byaje kurangira Singida rero nitwaye neza cyane itsinda iyi KMC kimwe ku busa. Urumva ko mbere yo guhura na Rayon Sport bari bameze neza, bari mu mwuka mwiza gutsinda match ya Champion mbere yuko bitegura Rayon Sport. Urumva ko ni match izaba ikomeye cyane, ariko bari no muri winning momentum biborohera kuba bakora muri Rayon Sport byoroshye cyane ko basabwa kuba banganya cyangwa se bakaba nukunganya nicyo basaba bo cyonyine gusa. Mu gihe Rayon Sport yisabwa gutsinda kimwe bakaba bajya muri penalty cyangwa se yatsinda 2-1 ikaba yayisezerera, ariko ni ibintu bigoranye. Ubwo rero umukino ni kuwa gatandatu ku itariki 27 hariya mu gihugu cya Tanzania. Reka mve aho ngaho nerekeze kuri AP Football Club ifite umusore witwa Sheikh Djibril Ouattara. Uyu musore w'umunya Burkina Faso na nubu ntabwo biramenyekana neza igihe yazaba ameze neza ku buryo yagaruka, dore ko bagenga ngata yatangira imyitozo. Byatangiye bivugwa ko afite imvune yoroheje yo muri cheville cyangwa se akagomba mbari igihe bari muri Sekafa Kagame Cup mu minsi yashize. Nyuma yaho gato biza kuvugwa ko yaba yarwaye malaria, bikanatuma agaruka mu Rwanda ngo kwivuza. Hanyuma rero ibingibi nyuma yuko bivuyeho biravugwa ko na match ebyiri za Pyramids ziri mu minsi ishize nako biziri mu minsi iri imbere mu mbabariro gato atazazi ikintu Sheikh Djibril Ouattara bitewe ngo nuko nyine atameze neza. Magenga ngaya equipe yatangiye imyitozo ariko we ntabwo ari gukora imyitozo, haribazwa ikibazo yaba afite, ariko byose ni ikibazo cy'igihe biraza kuba bimenyekana. Gusa makuru ari kuvugwa cyangwa se ari bwo kwihwiswa nuko imikino ya Pyramids nayo atazayikina umunya Burkina Faso Sheikh Djibril Ouattara. Ubwo rero mvuye aho ngaho reka soreze kuri equipe ya Pyramids. Equipe mu gihugu cya Misiri iri gukina icyitwa FIFA Intercontinental Cup cyangwa se igikombe mpuzamigabane. Ku munsi w'ejo rero yatanaga mu mitwe na equipe ya Al Ahly Saudi, equipe y'abasore ba Edouard Mendy, abasore ba Franck Kessie, abasore ba Ivan Toney na ba Riyad Mahrez. Ni equipe ikomeye hariya mu gihugu cya Arabia Saudite. Byarangiye rero iyi equipe isanze mu rugo Pyramid itsindira mu rugo hariya muri Arabia Saudite ibitego 3 byose kuri kimwe, byose byatsinzwe n'umukongomani Fiston Kararamaire hat-trick. Hanyuma mu gihe Ivan Toney ari watsindiye igitego kimwe rukombe equipe ya Al Ahly Saudi yabonye kuri penalty. Ubwo rero nuko nguko imeze equipe ya FC Pyramids byahise bituma iva mu cyiciro kimwe yerekeza mu kindi, kuko yahise inegukana igikombe kuba yatsinze equipe yahise twara igikombe bita African Asia Pacific Cup, bita bituma kandi equipe ya FC Pyramids nyuma
yo kwegukana iki gikombe izakina icyitwa Challenger Cup mu kwezi kwa 12, izahura n'ama equipe arimo Paris Saint-Germain yatwaye Champions League igahagararira umugabane w'i Burayi ndetse n'ama equipe yahagarariye umugabane wa Amerika. Bazaba batana mu mitwe rero nuko nguko imeze. Pyramids rero gahunda yayo igomba gukina na equipe bita Al-Ghashari mu gihugu cya Misiri wabo muri Egypt. Umukino wa shampiyona bazawukina kuwa gatandatu ku isaha saa moya, bikavugwa ko bukeye bwaho ku cyumweru bazahita bafata urugendo berekeza hano mu Rwanda, bakazaba bahagera ku cyumweru mu Rukerera. Ubwo ni mu Rukerera rwo kuwa mbere bitegura umukino wa APR Football Club uri ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Ubwo ni kuwa gatatu y'icyumweru gitaha, bivuze ko guhera kuri uyu munsi wo kuwa gatatu hasigaye iminsi 7 kugira ngo babe batana mu mitwe na APR Football Club. Ekipe iri gukangana cyane, iri guhabya ama ekipe, sinzi ka APR izaba irusyaho. Gusa APR nayo ikavuga ko yiteguye ngo buryo bahuye inshuro 3, inshuro yindi no buryo bwo kugira icyo bagaragaza, bamaze kumenyerana, bamaze kumenya ngo amayeri yayo, birashoboka rero ko ari icyo bakora nubwo bisa nk'ibigoye. Ubwo rero reka tubihanga amaso abakunzi rero ba HD Global Media, reka mashimire cyane, bifurize kugira ibihe byiza.